Amanaki e kuoheva Ihe ose ni alpaia Ui ui no apesi ohigoa Ohanye kuomole te koloa Papusangai kikesi Italia mai Si emau o paniku o mabaitangi O pepaki moe mo ui mamahi Ka fopesi kona o e fei ngani O fasoi kuasi itakunai Fitu kasi otakau me amamai Epikai te kengalosi te kupele Leo moe mata oe lau iafe Kokori ke ufanga mo ahe talamalo e whanua mga hi talawhatapu ko tape. O ku wha o atu me heni ka ata mo e whainga maali e pongpongin ke ma whahoko atu ai e tau prokalama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekend. Malo mo e tau mao e wiki fo o goni pe a malo e ngahi ngau e ko tape whai mi apina pe ko api ngau. Whadanga pe o kuongo le rei atu e tau prokalama ko ni ka te kimotol. Ke moto ki share atu pe mo wahe atu. Ke kinau tolu te kinau kaumai ki he tau prokalama i a honi. O ku ke fia foke tai le re whafofonga pe me tonga ek Paula Piveni Piukala malo da mau e honi Piveni pe malo nga o pe me tonga bun pe fe ha ke tu e a ki tonga ko e I he bongbong fo go ni Yo malo bisol ko de bige hufanga de be fatapu ko ia ko tonga ni wa fia honi Kaku amanak foke fa fare au. O ni tu kan te mini ke to la ke kau minister no ke fo lau. Wai ngai me mai ko nga fatonga. Aku ko sai be tau te kape ai. Wai ngai me mai ko nga fatonga e anga maheni no fa mo tapu ne fare. O tu ma ko foi ma fa le yen e te budget ko ni. O tau ni ke whano whakatondon ngai ka hoki mo tai. Good. Mon la he bito. Piveni ko tu mahalo ko mea ku tau hanga tu ki ai I he ofi taha mai I anga whanonga ko ni. Ko te watu ko ke whakawa whare area pongpongi. Ko neongo ko ki fo I Wikipedia ki lau aho peni. Wikipedia taha mo malolo no tāpuni ko tau whare area wafe ua. Kaku tau fia ku hanga to ki he whawa koe whale area pongpong wafe ua tolu o ku fe tu unga ko mo iai neongo ku tola he wholau e kau minister ki ke otumuri ka ku tau whatanga pe ku lape ma upe homo kolo mu ki unga ke lava pe whale area hoko atu kamata foki unga ko patseti mo mga himea mahu inga ko yake lere he mahina ko ni ia he aho ko apongpong ko sun nek tau wau ki ai ko tu malo ku kada mau ki vai mai interneti pe me piveni ka ko ilo pe malo e te hu mai pe ku nga ke hoko atu e tau prokalama I he pongpongin aku ke to ki fenga pe mo ke ki ta pe tau fasika ke te fai pe ki fenga ke tangata
Piveni ngongo tu be. To i. Oi. Ana ki motu ye. Na i motu mai ai laine. Ka ko sabe ko na ku ngongo mahta inim. Ke kongo na u fata no atu ai. Ko lo be ko inga ko me ho va beta ben ho ko mai ha go na ki kamata no ke fa ba ko fare area. Ai fa ba fo fare area pong pong. Ne ngo ku i murini ni e to la ka minista ko nge ko fa matala. Au tau tui pe ma upe homo kolo mu ke nga ke hoko ato mo fare area. E ku ma ho inga fo ki pau ke fai anga weke patseti. Ka ku fe anga ho wakai kia he te watu ko ni o ku o fare area kwa hanga me ku ri wai pe ku taulere pe ngai fonga pe ko ni ku tawanga mahen ke te fra ba fare area pong pong. On moni fo na o foi to ku mo tua pe o fe ta kai ma ga maheni. Ka ore ba ko to fa hano. Ka to no fe hui ai. Ko no moni wa pe ko fa ta no ai kala ke. Ko lahi o me ai ko fe hui a ko no to fe hui a pe ya ona. Ne te ke fe hui ai ki mo. Ai ke au fo ko te ke lava fo ka foi saikolo. Ke kakato foi hala fono fa tau fa fare ale ke lava si o lele ki nga mea go ke fa lele ai. Ko amana fo gon ke ho fe pompongi. Ko toki unga pe ku no fo ma we ni ke moi he foi face ko tope. Na we hen fo ke he tapuni. Tapuni na kai ke futolo ko to la ka fa fo nga tapuni. La he fo lau. Ka ke tu yu to ton ke whakasisi ia ai o wau ngai o wau whare area aki ai mahu inga i whatongia ka nau laki o vare pe he ilo na kai o fu awe au ke u mea koi ki mua ka nau o vare he laka ai whanau ako ka nau ku whehu i rewa ke he sea pe ku hai tu i fo ou he ko no fua tokanga ke liriu na i whahe wana honfulu mai uhinga hono fai o mea he taimina ke i pure i whatu i ai mai taimunu o mai o pure i whate mokalati ki e whiri e kakai na ko ware he laka i whanau a ko ke whare area he tāpuni whanau whihu to hai tu i fo ou ka bawa i haere mai tu i ke mea pa kuhange ko whatanoa pai anga maheni whokia ki moa he taimina ke i pure i ake whanua ake ai ngahi whakairifia ai ko kuhinga o whainga momofi na pure i pehe i ake whanua na ke pure i ake māma mo mahino aia ene pehe na whehui au ia kei laka ai whanau he ngahi ahu pehe kai ke te involved ene asio mahu inga i au ke hoko e whare ko fare whakasewa niti. Ko la kai o ke whakamona ki pe. Whakahofo e ki pe ke teke langi e whare ka o stukuange mai ai foi mea ko ia ki he kakai ke whakasewa niti afa. Ai ke au nau wheu ia leo ko whe tui fo ou. Ai ko uhi ngai e nau kei tau hi mea koe alotonga uta mai tui o mawahe mau ki o whakalangi ka e nau kulak whehu i pepe ko whe tui fo ou he mahino mai ngahi kontureki confidentialo ai ko kuinga you need to question if whahoko whatongia ke makatuunga lelei he kono uhi ngā hoki na ngawe ki confidentialo he taim dai pure tui
ko ina ne fili pare mia ko ina ne fili pa wai mo me na ne afio ngari lo to mama he kakai pa ngare va o keep it confidential pe na mama he kakai bo sai hangare vai wana o fulu hangare vai o mai de mafai fili pare mia fili mo ka minista ki fare area na o hakeleva ai palote kakai ke to la yange aya ko pure nga weleva ko kakai sai haureva ni afio to folofola mai ko fe mo ripoti ko fe mo fa matal fa tau ko fe pe kau mo kakai kau tui mo de afio mo kakai he fe ma ke o mai ripoti o fa more ke pa nga tu hau haureva pure anga ya ko ni o ta mai confidential ya ai ko fe hui leva na fe hui ya mega ko hai tu fo o na auto foto o trabalho ko de afio mo kakai fo no ai ko pure nga we ai ko pure nga mo tua mo pure nga fo na fe ma ripoti ta mai la storia confidential ya ai ko to fe hui i ben he fai go la ka he ta puni well ka ko ni ko fe tu fo wa ke te fai ke la ka o ko ke we ai wi nga pe he ko me ko ben mari o to ma me email ko te fa la ka te fa va ko ni a pompo o ko lo ta pe ke u nga le ya ma ka tunga ko u nga yo ko mindset ko ka utaki o ke liri wi me foi fa unga ko ai ko na tau liri wa na fo ko ke fai nga yo wow na ya ma he ni pe no fai e tai na ke pure e tui executive mo no fo ale mo no pa ne fo no ke o ko hange ko na o feki malolo o kamata ke ngo ya papa mai o ngai kala va fai pa te masori au te ke pai pa se na mo so ka ke a lo viso o break ke kana kuloto ke usio nge bongbongi ke me he ko fo tai me ke ka wa no openi ke usio ke attitude mindset ya na ka fa ponga ki ka o ka se mali la au pika ke me la mahino mai ko ni utoki me o mai ke paseti ilonga vai inga ilonga fra vai inga ko ke fra mato to e fatongia o ui ko kakai e fonua tau tok fe hanua ki tau toluia i muini ki he kontureki koe ki vaka koe ki payouti koe tau fe hanua ki ai fonua ka koe umea ka to gana me ala malu i pe fonua me ai i pe ko kai ke whakamakatunga lere ngai ngau whai ka koe no moni ki au fusisi apu te taimu allocate ke tāna e pacheti he koe o se hufia bongbongi e te o mai rewa po i taimia ki kau tari folofola aia o mai ia e toi tālanga ia mahalo na te o se u ke kahau ia o se apa toki whai rewa toi rewa ki foi mui ke e tolu ai ko ki foi aho tahaua ke whai e tālanga ai pacheti he foi wiki tolu ia ai ko foi aho pe whae he wiki te tis kiau ai noa ia even hange ko ni ila neongo ai lere o au po uria kai ke to effective ia o no skuta national mea ko ke to effective to fra ofa pe ka kiau lahi mono pa usi ipe he pare mea mene kau minista ai ignorance ko ai kau no pere ko anga iksio o fai tutu na pe na dole na emotion pe mai anga na fogogo ke na falala kai ke ko no inga he ko ke na they are not in the capacity level ke na lava civi at pacheti tetis ko hakula covid ya I'm just describing the facts ko foi mo oni me aya they are not in the capacity level ke na fahanga au ke pacheti complicated ai u document o mai mo na filala ve so ko awen
o ko ngau teknologia komputer I'm stressed out I he kuanga ku taga bau ko stress out au o koe ku tokoni me teknologia ke ne tokoni mai ga gon fa mampo pe umea he vai the rest of they don't have the advantage ngawe ki teknologia e fa mampo he ko hange go ni ka fa mampo ka fa mampo o pe koe panga fi hau ave ki hospitality I fai ngo fue ka hono ngawe ki teknologia ko kwanga fa fo aku ko ngai le volo go te ki tala no ia ko nga too complex ia ko fai nga complexity moi magnitude I maalunga moi fala o nga report o kunanga fa matala I mai umea go ni ko normal manual process ia male ko mau mai go si mava de vaga Kaike ka ko ngo ia pito ai kaike ke faidere patonge ho ko honestly I feel for the taxpayers he mahino ka o kaike faidere he ko hanga fatonga o lahe o me o ngawe ki he pure anga ko whakamomoho ai na ngai foi whakamomoho ana tolu he roti fu ia e paanga ke nau toki vai atakai hole nau tolu ia ka ua ai ngai posi au kai ke filia ka allocate mai hono budget ona ka ko ke whakafonu ia ai ko paanga ko taimu o se ko pa tau o se budget ia ko ka kana ke hata hane ngau he position ia ai o kuna io o ko ngai fa momoho ia so hange ai mai foi fonga e ta ha ko whaka ofa ngai kakai Nai kamata mai he pore ango no o pohiwa pa mai milita panga ko ia. Ko fa momo ko ia na mana tui ko tutune lao ia ko ha mea ke fa ko he ka milita ko ha panga ki to tongi ko ngau ke fai ko mea tutun ga fare ko pai ko pau ke mai ki ni mai fare kai ke ai foi hu mari na fai e ka tam ko ni ana tolo o fa hu foi panga no miliona o abe tu pe fa momo ho pe fa le panga kai ke aloke tia ka no polo kalama fa kare abe ko panga covid ka ku kai ke tali to fu abe ha me fa le are vale ya ke na fai me ko ya o hinga go hono ai fare area ke nau fai foi sivi I pole ngau nga e ga ke nau tukuang hasilini ki ha fa hinga me ape o ka ke nau saini hasie ke open open jack ku pau ke ya hono polo kalama ka pau ke mau ke fa tau me alere pau ke fo tu mai mau inga ke me alere e ke nau ha open na to ta mai mau fe mau ai me alere ki sai ni mai foi se ke koe kai o kai fe mau ke ate mau nga o ate foi ngata nga foi siringi ono no milona mau fe mau ke tok fa gat o se o atu pe tu kwat mo falala mo me ke na o sango ya kai ya ta liueta ka ko te open CDP ka pa ko te siringi solo Kapag ko te open siya ko sili dia ke au fe mau ke ave ki tori. Oi au fa mama ko ni tau. Mari lah ya pito anga bakai tu ke tu nga ko kuai. O ku amanaki fo ke kakai ko patset ko ni e kawen he patset lele ko nga he ku ngau mai homo tafa aki ko fo fonga kakai. Ke fai hano civi pe ko to fi ku nau. No fo tai ni molotonga ko o lau fakai ke ai patseti ko nga ke mo fodu mai ku lava la nga me ko ke mo nga fi ia ka ko nga ni ku bakai ke patset fo ke tau ko osi na ka wi he
patseti area I vawe mo oni he pureanga e fore area e na e whakahua dwe e patseti pe ko ha be na e fia fi be fia ho be fia ku tala mai le Foi tari wile peta au tari patseti. tari patseti ko o si e foi nga u patseti ka kata se ot ki ai ku ai ko e toki fai pe e tala no patseti I sune ko ke lava ke fai o kamata I me ko nga ke lava mahina ua a no area e patseti pe ko lao ia I fare area ke toki fai pe tala no patseti a hola ko sune pa ko pau ke oski mu ai a tolu no pe ka fia e ko foi imagina pe taha que foi pe fa ku tuku mai ka kwanga ko tala no afo e ma foi wike taha ma ui tali fola pe tore mo foi wike tolu ke mo tala no ai patse di ka neongo ia o ku ke pe e ala te mo lava pe o fai pe hanga civil rei pe foi wike tolu ko ia pe o amana pe por anga te na te frapas pe na te foi wike ta Owa mai te tōti. Koe kia auia ko anga e ko ongo I pe ako. I feel for that experience. Wanga ko ongo I long overdue. Ono abuse e ignorance e kakai. Kia auia koe fōtunga koe whakahoko whatongia behe whakatau be asika. Ko unga be tala noa whakangata mai tau mea koe asika pa tau liriu. Me whakatau be asika tau whanonga mai ai. Tau ke mea koe neone ai e sipoti katoa e umea. Whotunga katoa koe a. Koe ke toi ke he mane au mai ai. Kako pehe ko o se unga ono si malaki pehe e kakai. Kia au na o sia lea ki pe whatokange po anga ke. Ka kohono mo o ni, ko tio ko ke mata vai, ko ne vai pe whare area, vai minister, vai CEO, vai ka taki ngawe, ka vai fulo ki misini. Ne vai bana ko ya, ko tai aho ngai ka i totong tuhau. Na whai fuata pe me atita pawahenga, na wange whaka ai fuatu uai ni. Ai mauinga ke whai mo o ni e nau ngā we. Ko e kamata ko atita foku he malu. Ko hange atita ko tama wha mau aka pulu. E loka ba sai kono wha mau aka pulu. E fia ngō timi. Toi maari e wa inga. Pe toi tausio e ngai tare niti maalunga. Fuaki ai o tuahe kauainga. Ko ele taim ka kowe wha mau. E fuwe ka upo mo whakawau ke ti mi pe va la we fonua foi mea ko ne vai ko atita play a major role ko talo ko hange ko lau na ula fo albo ko mi panga pa eke pe ko formatala report atita o si pe ku kife ka ha mape fo lau ya report atita ke pehe ke ai he lao ko mau mai ripote atita wa lewa komiti I fare area na ngau lewa ke ngai fotu ko ya ngau lewa ave lewa ke TPP pero atensioniare ke na fai ngau ke ngai me ago asi fraud train asi kai ave me ago ke ngai matawai vai fo sistemi ke fai ha fare kai ya foi me pe mai ko ripote mau atita o e kai oskoni ho mo report ko ni aluki fe kai ke ta mai ko mea fare area e ka ko kuinga fo ono fe ia ngahi ianga maheni ke lava ke tataki ake me kuinga lele ka wai be amana lele ka o e so o amana lele au pito ke se fare area e wano hinga ko sio ga yo ko atamai ia pe ko loto hanga mari e wa ye loto tangia o kai ke filmanako o kai ke paies o kune ka pa muy he me uhinga lere o se tai me tup por fonwa ka go amana ki lere he ko wanga ko fa ame ne afio ke pure lere tu hawe kakai
Kau fena pas no ene vision mo ne framu mo aku vision mo pa kia wo ne o ne ga yo ne o na kai o na mahino pe ka te o fatongia hai hu ki fare alia kau hanga he mahino mai he to for tapuni o ne o mai e mauinga ke ko tokanga ka yu tokanga ka ke nga ke falo to la ia ke ngo na was lo to la pia ka ko nga ka nga fa fofonga ka me ka no pere ke o te na tau va na do ke pare me mo ka minista that is a no tau va na do ke na fio me ka kai ake na si he ko nga ko ka kai mo na fio o ku ia e ma fai la he fonuan o ke ha ma fai ma ko pare me mo kau minista ko ngai sino fatongia there is no way que na lava o pe te pare mi pe au ke mate pe te minista pe au ke mate hala ma fai ka kai ai go sio o fa mai o o fe ka we na fio ke ka no pere ke au ko foi vaki rock foi stop buia ka no pere ko nga he ko sta tau be fe kau e ne afio mo fe kau ku he kakai o na o mai ke kau fa fonga kakai ka ko pure I o fare ale mo palo ti pure I he o e no pere te pile kau no pere ai go fa mai ko o fe kau ke na ilo fe tu ke na ni mai o kai ga na tau hi wa ko nga na mahenia mo na nga o wa o fiang pe mo pare mi o ya ho ka na tau hi wa ka na hikinima he feito pure irere ai tu me agu ngalere e kau fo ke issue ko ne confidentiality e issue o ko tui fe mau de maula kanga vete e ki mo pa hoka te tano patseti e wi kai be ke ha me to tonu ke confidential ke kakai e ko pa anga kakai na o na to fa na whakapoto fai na tu ni fa poto pa na o mai o disclose mai kai ko me go ke na o fai tu ni pa na mata mai ko me ai aku ka ya ma fai be ia minista pe ko paremia ko ko hane me ai ana tu ha kai ko ke uhinga no filia ke paremia pe filia ke minista pe hoko le wa panga tu ha ko ene pa anga ke fai tu unto ta hai that is a no pa ko ke tu to don ke unu ta no pa se tiga le ko ti fai ore ko fa mahino mai me sea pe mo fare pe ko fe me autoton ke o ia ifonua tau alu he ata kitua mo taliui o tatau mo fa ama tu pono mo fa ma kakai mo fa ama mo tuani pe ko tau alu he confidentiality kai ha mo fil manako igoi te ma na fa tu tonia o mon la ya pito e piven e ko taha ia e kau e confidentiality he hange ha makatu ki anga e to humu ai whanonga ka pau te tau ngā unu ki alu ki he ke mea kuhinga lelei mo mama ko ngā he ku hange confidentiality ha mea uni whakapulo I u mea ko whakahoko he tau wakai atu peko tau whakatata pifo ki he mea koni ko I he sporti hau kone komiti koni ko talasiti o eke ke pure anga e pa anga koe ke oso ka bana hongare bana tolia ufile ba ia ke ua ilo ka kai ki ai ka kos ilo ka kai he na estala mai na fai na nawo ko nawo peko eke fare o poko o ilo ka kai o pau ke ai me ak fai eke pa anga mo ha ko ki imagino ke ka kai ia ko ha me te ufi ai o bana to tala mai ni nai na ma felo toi peke o te fa hopo ka e to tong mai pe fa kilu ke ai ke mau to tong loya me ha ko lo pe ke ilo ka kai me ko ufi e piveni ka me ko mari e sol tala mai na tolia osbe na tala mai ko se ma ke ilo ke pa mai va ko re pa pe pa chet ko tama chege ko nga issue e chege o se na alma silingo pa tala mai na to ka ke ha to na ko ke ilo ke Lolo tonga pe ospe foi sentes ko ya u hiri mai foi sentes o lunga o mai mo fitu ga 1 miliona pe ma o fa ya ke nga o ko o pe pota kakai ke na ke itali fitu ga 1 miliona
ai foi kore ko elo tonga ke no fo mai confidential ati i ona e na wa senita ka kia so yo hanga ilo po ha me hoko ka kia au fo tonga pa se ti mo anga fa mindset ko no lo fo mai mo pure anga ke tonu ya ke ka tali e fare area ai pa set ko ni e fo tonga ko ni pa go te foto ya o ya ke tonu ke ti so va fare area mo fa mo le pa anga ke ka ai pe ke mai no fare fa ti ta to pe ya pare mia pe mo ne kabineti ko ke te ka wa tu ia mo ta to lo ni ka kai ai ke mai no foi mo ko ya ko me mo ni ya lo to fare fa ti ta to pe aki pe ka ko palo pare ma pe fo ne fa unga o fa tala no ya na ke ha u ha ta ha ya he ka fa fo nga to wa no ko ni o tala no me ke ka kai hana fo tu fa fonua national o policy mo national planning hala ka ya na fa fo tu ma na fa vision na mai vina to o fo malango no constituency ka alu ki lo te tanu ala te ka ya te fili mana ko te o fa be mo dol ka fe ya ke to nga fo noa ko me na na campaign ya te o mai me fe ke foi konga foko o ke frale ke piven ho be ko ko pare mia mo pure anga tani na frale de tiktak ko pe ai fatongia ko na fai he ko ko ta ha foki to frale ya ke confidentiality ko ha no to frale ya que fai ho pure pa que tala mai confidential ko ha ya ko fati ta to ya politika foki ko nga fonua ko to be mamani o tau feinga foki ko ha feinga faunga ko e faunga ki te mukala ti ko ha mo faunga ki ha ka ku tau feinga ko to be ke ona tau wa o ke tikitato he e ko ne au pe pure ke faunga ko ya ko faunga fa do ta ma ki ka o ke feinga faunga ko ya ko me nga unu pe nga fonua be ika ko ke mau me matok mau pure ka ha mau dol mau pure fa fe matok una feinga ke fa la ke ona o hataimi o a o hafainga pure ki he titano ko una kona ke tala mai o falere pare mia me pure anga para tikitako e ai kai o ga ta fati ta to ko no ta wala i ko sa bolo e tai tan po o sai me fati ta ko ya he ta wala Maria Maria Pita que como me ve pape que tala mai pare mia mo gabinete mo minister que o código o mai big fare area o mea que mo ilokia e que mau fai tu ni pe ya mandol con o mai pe ka hangea ko framatala ko na mau fa no e fare area o ko ka mau tu unien ko me ani me fra mau anga tala mai que competition pe ko la o ia pa que la ma tolo te o huke hake ufi ko ya ku nga ko o mai que ta puni oia vai ta Maria kai fo ka loya fo ke o pe te wa ko la pe more ha se ni te ta ke wa lo ko la kana ko sio is a saving grace e ku fo mai fare hopo he ko alba kia ko nga ko ngo e wa le o vai o kai ke o ngona ia e alba fa ki pe akipe ai hinga le ipe o ma o ki confideni a o ngai pe si se me ko fai tutu e kono moni ko te o ko tano mon pe me had I not gone through experience ko i fare hopo on my own on my own te dat na me ke te ko ta tau be ka mo tonga ko nga he pe mai pe ko he minister lao o confidential tal mai pe ko tutu ne fa ma e mo pe pango na ula ku mai u me o se ki tau ke ya me he ta fa ko fa ma wa o la va si o ke me ko ke una de pe o wiri ki he pe o ya pe hange u mata i hange ko o ta ko to vete ya ke foi vi ta ko mo kai ke tawa ga ilo fo tu ai o tua o aga be tau si o ke mali anga tafe me go ni mo
Maya ngai fai tutu ne kau taki. E kono moni fula ya upito solo ai u fai tutu confidentiality Koi. Ko he ko foko la e miniti ko wano. Me ki mua ni sune le ko ki mua i sune ko he pachet ko wano wata. Lohi aki ilahi moni he pare mia pe mo minista pa nga fare. Kai whakamanga, stio whakamanga pe pu whare area. Hala mo ki whakiki ta. Ke nawanga o taaki. Mai so pe mai be confidentiality. Ta ria he se a komika ka to hoko te ngā wea. Pe nau discuss lewa nau tolia. Ai fu kontreki, they have no clue at all. Kai ke nau ila na tau pe ko hai po ha no mahu inga. Foi tari pe ai mea fotuto mai. Ka ke sio ke nau mau i le wai ko ni tūtone pe moe toi tūtone whare. E toi tūtone whare kupono taha, kupono taha kupsi ulaki. O ku ne hanga tala mai whakapatono ai, ka iai ha taha, o ku area i hame kapau lewa ia ha mea warea i whare area waha kaunga tonu ai ha taha, directly or indirectly. Ki ha monui a whapaanga pe ko ata benefits. Ko pau ke recuse mea. Ka ye kau hono talanga ai, pa ko mea ko practice fai he u institution la lai. Hange pe ko whamauanga, ka pai hao ai ongo hopo, family whamau, pe mua taha o hopo, une recuse himself. Une aga pio tigrea mai, ko au o kai e ko taltalaki, ko angolo ya oku, Ye hene pehe kai te whai ai hopo. Ka mousio ke fu whare u ave kia i mawhai ne asio. Pau nau mau, ai go ulau go tu polaki. Koe mala ia anga o e whonuani, mo e monu ia anga e whonuani, o kamatai mei whareni. Koe mala ia e kamataheni, koe monu ia e kamataheni. He ko nau tolo e whai tūtoni, ke mea ko toa pe, e ave gai pātu. E o kisi o le vai ke heke. Kai ke, o go whamalo pe, whamau taimi ke ta, ala noa e whakaukau. E o hange penia koa, no whamalo i sino, e o wata mai ke taimu hua i wharea. Mea ia pe vede tasio ki ai, hange o kum alu whakataha holo ai confidentiality ia pe moe conflict of interest. O hange conflict of interest ia ha mea anga maheni pe ia. Hange kona ho talana ke tanu hala. Fufu i pe uhingoa ko ngā ke ua ase foi conflict of interest ai. Pea i whahama koi a mui ia ta kona o si ai pe foi conflict of interest ia. Koe na whai whako no whehu i ke pare mia ko ia ko pekia a pohi bato ne toa. Ai ngahi mea na whai whehu i ke whika aku mo conflict of interest. Pea tari mai pohiwa, ta mai pohiwa. Pea ka pau ka taha koko o kusai taha ke ne whai whai ngā we ko ha ku family. Mea ni ka ki ange e maana whi ngā we ko ngā ko ne whelave i moau. Hange ko ne tari ana ki he conflict of interest. Ka kuto au siwa tu hange ko e Dok whatonga ia ke whakamatala i kantaria i ki he mea koe ne South Pacific, hopo ko ia. Ta koe na e kau pe ia i he talasiti ko koa whele severe na ia i pe a Solicitor General ai. Pea koe te whakafofonga pe ia i he ta whaka pureanga, ko ne whatongi a whakaona ta whaka pureanga. Au ko ia i pe fo i conflict of interest ia i ka hange pe koe ke ko kuhinga kia he uruaki. Ko whainga māma kong mau he kakai. Ka pau o kune mau ha whatongia kune ilo i conflict. Nā totonu ke holo mui pe ia te o te taria ke toki. Ka o hataha kailanga ki he media me mea. Pea toki wa, nā totonu ke pe. Ka nā totonu ke nā holo mui he ko te tuu koko whafonga e whaisi na ua kau te ale wa he maa ke taha koe pa ale wa matau ke whi taha koe. But te no whole wa whafonga. It's a conflict of interest ia. Ka kukua hange pe hanga mahe ni ha mea noa. Hange pe ha mea noa. E piveni anga wakai atu ki ai kakai tai ni. Ka koe mea pe o kuna e follow pa koe ko norms, ka ki au ko hange ko whawhatara noa. Ko whailonga e vai e ngā ue ongo whare māma. Whare lotu mo whare ako. He ko sio aku ia, mo pe lau ia ko koe.
Aristotelo ai koe na ngau ia ke Martin Luther educating the mind without educating the heart is no education at all. Ai ki au o asi au pito ia o kai ke toi lava kono moni ko tongani oksisi ko me go o mau ingai ke whakapoto mo tāu e whaitutuni. Nā ko ngā ue au ia ko piskoa ko Amerika tapu apito. Anei ngā ue pure he piskoa ho kasini pea pure he metikolo ko piskoa ho kumari. Ka koe se veti koe na ngai kompita. O tapu ia ke kau au ia ai. Kana whaka ata bea ke kawa he ko au bea na aku malawa whai ngā wego e poi taimi ko ia. He wango furu. Ai ako kuhinga provided koe lere i taha ia best available. Koe whakakau koe i he ngai contract koe ni. Ai ko upehe, ai ko he tanuhala. Nā kai ia tāne ane talau sese te tanuhala. Mo ane savolo tanuhala, mo ane pahalo tanuhala. Let alone in nai whe mawe excavate ia mo e ngahi lori mamas. Sio, kapana ia i pētau se tanuhala ia mo i savolo, sai. Ka mahana ki mei sai. Lolo tonga hala kato koe talamai awe ki ai. Tonga na ia i taha, ai koe taimi ko hua i whiri mana ko. Ai tu koe ke conflict of interest. O koe pe ai space ia, koe pe space ia, if you kapau end up koe tō taha pe ia i ne mea ngā ue, ka koe tō whāmi. Ka koe ai whoke procurement ke aluia ke foi extended, koe foi technical requirement. Koe parapare ma koe he contractor kau tāna mana o silawe pe kai CEO koe na iai he taimi koe ia. Nai kai ke pehe ia, nai kai ke o mai ngai technical requirement ia ke ne assess ia ke makatunga hono awo te kontureki. O awe kono awo te kontureki pehe he masi impractical, impossible whakateknikare ke tanu he mahina tahavaru. He lori maka whiunga mo e ua 5 miliona. Lolo tongo koe kaha capacity he potunga. Mandu koe kontureki koe lori maka pe. Ke nau provide lori maka he fui waha taimi koe. Ka koe tanu e hala koe mea ia e mou ia. Ka koe ia nau capacity na tau nau pe koe nau tanu koe e hala wefe he hongofuru miliona. Maka mo e whakamore ke he. O nau ngawe na tau fui tau e ua. Kai awo te kontureki ko taimia ko tau sia tai ko kai haa mo kai haa me tu hau ko se panau tamai le confidential me tama ko ana siri ni ai ko sio ko now assumption ni once they become a prime minister or minister o mo ko le ko lo ai ka kai ko now ko lo ko foi se ala ki ko na wa tu po fa ko fatongia da report mai. O ke te ia i kaua e confidentiality mo e whai pe ea o e whai tūtūni. Tetis, koe mea eo whemau eo ke raka ton e whainga. Mo tūtua te ngahi taula whakamamawha na ngau ea ke tupure whanua ki mua mau tāno e pachiti. Kai ka ia te tau te atu e tō o hake pe hakau te tau. Koe hinga whokia piveni o ku talo hono whahok he polo kalama he FATUFONUA fōu. Ai tala no ke sistemi he the end he ko fehu I fokia kakai kapa te tabe ko tanuhala. O be he tolahi. Koina na si pokiwa, koina na si alu ki whare area, koina na si alu ki whare panga, koina na si alu ki heha. Os whakalao mea kotoa ko ngahe ko uwa kotoa ko ia. O os whai pe ai CVE ai me mea. Koinu hau ai CEO malolo tala mai. Ai fu whakavare ko tanu, a ke tanu a maa, ke toko ni pange a mamani, ke fwe kilomita fiha ku whai fu inga ue, he tau ia e ua pe fiha, ai fu tanu ko ue, ka ko tau uhi ngā pe ni, o kune hulu mahi umea ko tako ko upokiwa me ni, a me ngahi ngā ue ku whai he potu ngā ue koe, me potu ngā ue, au ki whare area, tako ku kai peke,
ai kune hulu mai pe ke mata vai pe ai tau sistemika ke ai beni una tala mai ko mo te finga ke ririu ke ha ko na o sta o ta te au pe ta hafe tau lere mai pa ko system sai pe ni tau ngau aki ka ko to pe wai palo parema o kune tala mai pe o ku ai fu palo parema la he system o tau fa tala no ke ai piveni Koe o whatonga I pe ko ngai e tahe ku whenga taia ngā aue sio. Oku wheel au pito pe mo e tō lai taha I whare pe nau sio ke isiu o tāna I whare area koe system. Pia ko whenga pe ke ko whenga pe ke oa te o frustrate he u mea ko ia. Kau take time ke sia me. Koe wai committee ko ke fai inquiry ko ke ike uila. Si. Ono modi. Ke. Fe mau ke te whakau composition e mea ko committee. Koe foi mea ko ai he toi tutuni ua me te pire. O kune hangare vai au eliminate ai merit pe koe tau kei. E koloa bea ko hai o kui he te pile. Ke na o whai hono inquire ai me au kai ke na wilo ki ai. That is beyond me. It's beyond. Kai ke ulawa o whakaukau wai. He koe mea ko inquiry is not about the answer. It's about the question that you deduce, that you define. Ke illustrate tu ke taki ai mea po. O sange ke o koe tono no ia he whakaukau pa sistemi. O koe ka ai mea ia, but it's a fact. Koe foi mooni. He konga e taha e kuwhainga taia ngā wei. Kai koe ke lava, ko lava koe au mahino ia tu. O whetakai mai pēia he fufoi wae. Lo donga tau tānoa he mea lere, whetakai mai pēia he foi wae, pe koe foi puha uhila, kai kini hanga e whatonga, I found in my correlation, ai component ko ia ke foi systemi. Ai a ki au, kako whamaro a tau ia, ho whawhainga maari, e bege kau sponsor ki e mea. Hono o mai ke tala noa ai whakaukau e hala whanonga whapuikare he mama. O te au te nei te ia platform pe he nia ki mua. Ke ne hanga o mai o vete mai ngai whakaukau o tau tui o hoko ia ko ngai fu makatū ki a anga. Te ko ngai fu taula o ne hanga whakatua i. Ai ngā unu e whanua he whakalaka. Eki tau te lau tato whakafoki tau tōre tau te foki. Ke kuonga o kai kia ha uhila, kai kia ha ais. Kai kia ha vai. Ia system vai. Kai tau te lau tato whakafoki kia. O pau ke tau tiwai se tato ha solution e tau unu moanga ta au e taimi. Koi. Maoni a bito e piveni pe aku ki mautu ki o ni e koni kunau lahi mai na mo ngai whehu i ku mo o mai. A tātou whito ko mo whehu I mahe patseti he te whesiti mo mea. Ko pehe ke tau ki I tolo I mo ngai whehu I ka orewa ke whakaama mo kamata ngā ue ke patseti. Ko ngā ke nau lere ko iapa tau toki polokalama I pehe he patseti e lahi ai whainga maari he lere ko ni. He wike kone tolu kone te nau lere he patseti pe wha. Ki tau toki talano ai ke patseti mo ngahi mea ko ia. Kama ki iafe mai mo he matuenga taimi ki he tau asika. He kuma, taim tau pe tau talanoa ngai isi uko lo tonga hoko. Ka ku mawhenga ke ma whakakato e tau ripoti koe asika, ka ma hoko atu ka hui ripoti ta. Ka tau lere he patseti pa tau hoko ka whainga ripoti ke he ta. E pivente e lawa pe ke taki iafe hake ki he mea kone asika ke taki sio pe na lawa pe ke taki tongi atu ha ki konga. Iyo. Taki whaosi e rewa e asika. Ka tau hoko I pe ke patseti u ka au mo aloi pe. Koia. O mahu e ngā whau e u report ko ni. Kua o si request ke o mai report ko ni e langa nuka lofa. He ko si mahino mai ko star he kakai ai ngai property ko ia. Ko whehu I rewa aku. Ka pau rewa koe ke responsible o ngai kautaha ko ni kono tā. Kai tā me tuhau I kakai.
then the property and the building should be an assets ai kakai. Ko e tia ko kolo ai kakai. Ko ke ta frasi ele da wa ta to ko te umea ko. Ko ia. Ai na tangata foki i he programa ko osi. U taha weni ki he report ke me ta whaakoni a Paul Kararas ko na minista whenonga aki. Pe mo wa amarini mo taulanga me potunga we whenonga aki. Au taha weni ki he whoikonga ko ia i he ahon. Oi. Ko anga e fa ma bobo ko fa mau ke fa ko ni. Ka ke lau mai pe ko mo ta muy pe. Si. Aia koe, na ikai ha foi toko taha me he waa marini ai potunga whenonga aki, na e sio ki MV Princess Africa ki mua, pe tok tu uta mai i he wafe mahiwa. Hiri pe ha taimi no ai tau mai, i aha uloa ki o siula i wafe mahiwa, ko vriami tu pulotu, tare ki tare ore o marini me taulanga, pe a moe ni ihi o kau savea me he waa, na nau sivi MV Princess Africa, na nau iloai, na nau ilo ai pe a ene i he tuunga kovi au pito pe a tae whiunga ke wholau. Na nau wha mo oni ki harisi o ngāhi mea ko ia na e tae whiunga i he ahotolo si ulai wafe mahiwa. Na e pehe foki e tui pulotu na e kai ngata pe e tuunga tae whiunga ke wholau ai waka ka hei kai ke ne hanga e ia o whakangofua hano whamiri ke nau wholau i he waka. Ka neongo kotoa ia na e whakamooni atu i pulotu ia, i ha tohi whakamooni, mahalo pe ki aho tolu o siulai wafe mahiwa, o whakamooni ia i o whiunga pe ai waka ke wholau. Na i kai ha huinga le rei ki heni, na e wholau a emi Princess Asika i aho tolu o siulai, pe a mato e wholau ke he e wha. Na e to tonu foki ke whakahoko hanga aue, ke ta ofi ai waka mi ene wholau i he taimi ko toa na e wholau ai. Maari e tamu ki pui konga koni. So ko ngahi mea e solo u hinga ai e pehe. Ai mahu inga i report ko ni. He ko ngahi ko whamatala ni ai kau whamau whakatui. Royal Commissioner. Ka koe mea unauhanga highlighti mai. Mea pea hoko whai mai he pure anga mai ane. Ka kia hawhi mea ke he. Ai ko whehu i. E ngata a whe asika he ponuani. Ka bau koe ke tau e trese mea koe was reporti i le rei mai. Koe mea e ko piki ai mea. Tio ke whamatala wai ngahi rea o ngau ea ke kau whamau. Pate ke whatonga i pe. Ai uhinga le rei. Whakapoto. Ngau e whiunga. E ngau e tau. Koe ngahi mea koe iau hau mei whi. Kai ke hau ia mea lao. Kau hau mei whi. Ke tahanga whatonga i missing puzzle koe he whai tūtūni mea koe taki he whonuan. Whaka o whai koe kakaimasi. Mata a he ripoti. Nā ke alo e marini a whai. Koe waka ni koe whakatau he pure anga. Koe waka ni marine pure anga. Ki mua una o maha sawea independenti. Raki hai pe nau ki isi o whakamaari. Hala mo. Pa koe pa ose nau siwi. Koe so te ne hanga whehu ia ngai te whitoi value seti e whonuani. Ose nau siwi o nau ilo. Ai tunga kovi au pitoi waka. E aho uruaki o siulai. Aho tolu pe o siulai. Whakamonia whiunga e wakaya. Kau ni o soka babau e heka hau whamiri au e waka kai. Aia koe uhinga o ne lava ea whakaheka whanau kehe. Kau koe ne lava ea whakaheka ene whanau. He ne ilo. Solo mea koe ni au si au koe mea whaka. E sio ke na anau ilo i ia i pe a ene i he tuunga kovi au pito. Pea tae whiunga ke wholau. Whaitala no koe ai auha ho kakai he masiwa ilo. Koe koe pehe ko ha ilo te ke nau mao. Na koe whakarea koe i he whoivesi hoko. Koe nau neglect ai ilo. Sio ke nau ilo.
o tai fe unga panau neglect. Pako e whare a rewa goe mea. Pea te neglect o mou whanau. Moi ka hao whanau. Ua o nai au waho o te whasapate kia i solo. O ia nā e o ke matai ki mo tā fuwa ko ia. Mea ko whakakau i pe ko mea ko ni kulere he loto tohi pe kulere tu atohi. Toi te hao sea, toi hao sea. Koe maa lau te whasapate fuku. Ai a wei. Waka ofa mo ni e whanua ni. Homa tue. Oia. Ko Kararas ka biti staff e whanonga aki, na iai hono mawhai i he malu o e lao wholau waka. Ke ne hanga o ta ofi e waka, pena e tonu ke ne whakahoko ia. Ko Kapiteni William Johnson, ko e taleke ta malolo e marini mo ngahi taulanga, na e malolo wha ofisiare ia mi hono lakanga i ahavalu o sune wafe mahiwa. Na ikai ke ne hanga e ia, pe ko tui pulotu o whakotu atu ki hataha e kau ofisiare, we wa o marini mo ngahi taulanga ke sibi ai wakai fisi. Na e tonu ke na whakahoko ia. Na mahino mai me ngahi whakamoni, na ikai fie mau ia e Kararas ha whainga report whakatohi nima, me hataha e kau ofisiare, me ngahi wa marini, me ngahi taulanga whekau aki, mo tuunga tau, mo whiunga ko ia a MV Princess Asika ke wholau. Ai ka whikonga e ko ia na, kai peke nau fie mau ia na dolha mea be, he? Yo, ko neglect of duty, ko failure of their public duty, Ko uhinga ia e solo e wahe ai kautare ki ta he marini. Uhinga wahe me panga tu hau. For the purpose ko e nau service ke malui ai moe kakai. Malui e nau koloa, malui e nau tawataina. Sio ke whamatara ko whamau. Feila minister, feila tare ki ta, feila katoa, systematic feila. Ke nau hanga o whakahoko wharere ho nau whatongia, whatatau ke lao. Pe moe pepes ke malu i kakai. Hala ke te tea make me ofata. Ke pehepe haki make me toka i taha kakai. Wamana ki nau ngawe ke waka. Mariela. Na ia upeki he ikai. Na ia upeki he ikai ke ne kumi ha talatalai whare me he pure mo e sekeritari o whewhanonga aki. O ku ikai fo ke uhinga e nia ke nau whakahoko ai whakapapau i ke oua e wholau hawaka o tai whiunga ke wholau ke mahino ai o whakahoko nau whatongia. Na e mahu inga pe whaka ia te ia ai whatongia o Kararas i he ono whakatau ko ia o waka. Na ane teu ia te ia pe ai ngahi tohi ke kabineti o e ahu wanoa e peleri whelawe i mohono whakatau ko ia o MV Princess Asika. Ko e me mipa ia o kabineti na nau whakaukau mo poupou i hono whakatau o e MV Princess Asika i he whakataha e kabineti o e ahu watolo e peleri wafe mahiwa. Oe, hoko tu. Ke whakamooni e ia i he aho walu o me wafe mahiwa ki he area pau whakatau paanga ta e whakatangata o e waka. Na ane whakapapau i kua totongi i he aho walu o me wafe mahiwa i ha talafi ai paanga fisi e hiwa mano ki fisi, pe ne toi whakapapau i na totongi ai paanga fisi e nima kilu taha mano i aho nima sune wafe mahiwa i hano talafi ki fisi. Na iai, hangahi taimi na ane talanoa ai mo John Jones, pure o SCP, whikawaki pe e malava, pe a mohono whakatau ko ia o e waka, pe ane toi tauhi foki i hono ofisi a ngahi tohi ngā aue, whikawaki mo MV Princess Asika. Ko e minister whewhanonga aki mālolo, aia ko e tangata business tau kei, pe ko laka hake i he tau e wanoa a ene kaunga ki ngahi ngāwe anga, whewhalo aki wakapuna, na ne osmea i le reipe, na e pau ke whakahoko i he whaunga mātu aki tokanga, ai ngahi ngāue ko ia ki mua, pe toki whakatau ai waka. Sio ke mahu inga ko e whai palakarafa mui. O hanga e whai palakarafa mui mai o tala mai,
this is not ignorance. Nai hoko e mea koe ni. Koe. O ne tala mai na ia e tau kei whiunga. Ai tau kei whiunga ia. Pea koe pena ngau e minister koe ni he whiwholau aki. One of the most highly regulated industry. Ai whiwholau waka puna. Koe ngā koe safety e kakai. Ai o ne hanga tala mai o mau katoa pea e poto tau kei moi. Ko whihu ia rewa koe hae huinga ne kai ke whai ai ho nau whatongia whatatau ke lao mo tau mua e nau ngāwe. So ke hanga he ripoti o whamama whai mai. A ene hanga ea whakapapau i totongi siri ni. Whakapapau i totongi hiwa manoe a walo me whakapapau i totongi ni makiru ta manoe a nima. So kai ke whakapapau i siri e wakaya. Ai kai ke pehe au incapable hono whakapapau i. Capable o pehe. Ka au selective whakapapau i. Ko mea koe na uhinga koe kia i solo. Na ia e influence. Na ia e tuuni mei o lunga. E whakatau e waka koe mea nai hape katoa i whakako whatongia. Ai ngai pot ngau e whelalawe. Ha hape katoa. Ka koe ha uhinga. O kei sea i he poate o Reserve Bank. Ko whihu ia. A paanga ko tau monetary policy ko ia e nia unofo mai ai. O mo pehe ko o tau kei ata mai rei. Ko huinga e whatara no e mea goni he te race katoa u mea goni. He ko katoa kakai goni unau wahe me. Pachet ko aim kore mai ko ni. Uhinga e ko pehe e ai rewa magatonga ke u eke o e hae uhinga lere o kei wahe ai kakai goni me he pachet o ko mai o kore mai goni ke na hanga ke o mai ange ke o mai he pure anga hanau taria e ke au kai ke lava o ki ata mai fosi ia ko maku pusi whainga au sia goni wahe pure anga unau confidential o unau toi o mai pe kakai tatau whanga aue ombudsman koe pure wakapuna. Kai u amanaki au whafonua ni. Voilà. Te u hoko atu tau peki foi palawhafe o pea oste foi konga e koe na a kalawasi. Oi. Aina e pau ke kawai a savea tau ataina, whakamahu inga tau ataina, pea mau mai mo hasivi o ngahi tohi ngāwe. Whilawe i mo MV Princess Asika. Mea pango ko whakamooni e whakamatala whakamooni na e whakahoko e Kararas e whakatau e MV Princess Asika, pea ne whakangofua ia ke wholau i tonga, neongo ai tuunga na iai ai waka. Na ane o atu hangahi whakamatala ta e poupou i mohala ki he ene afio. Wharearea, kabineti, paremia, minista paanga. Se maari ki foi konga koe ai. Sio ke mahu inga ia e kau wha mau wha tui. Ka matape e nauhanga lohi aki e ne afio. Lohi aki e wharearea, lohi aki e kabineti, lohi aki e paremia. Ka koe lohi ko ia, nei kai ko hamea e na ne loto ki ai. Na ia e mawhai e na ne stutuni ke lohi. Ka ofa moni masi. Pau kei hoko pe mea koe ni. Kei lohi aki i pe a wharearea he kau paremia. Whare lohi aki e ne afio. E koe umea koe ni ke lulu tai, umea koe ni ke tanu ala. Nana o maa lohi aki a wharearea. Ka koe ui koe fail a wharearea ke ai ui koe wha mau failure of their public duty. E malu e kakai mo e nau koloa. Uhinga ne malawai. Sio ke malawai mea koe ni o hoko he warafe mahi wa. Tau ririu mai he wanohongo fulu. Fo i tuku fulu pe koe na whaia ke wa mahi wa. Ko ini pe au ke asi pe ia he au ke whai tutuni o au ke wa noa wa tolu e ni. Te kai ke tau wako tau to. E kai koe mea, koe ngahi institution ko tope tau whau. Nai whau kia me tau whakaukau. E kai ke malawa liriu e ka leo ko liriu e tau whakaukau. Aia koe ngahi mea koe ni, ngahi whotunga koe as mahi ripoti,
ko institution ni na tau whaua ki tau whonga whakaukau ki moa. Unless en antiru tau liriu e tau whakaukau ke pule lirei mo tariu mo ata ki tua hei lava liriu e whonga ngāwe. Ano mahui ngai goi ke aha foi mga wha mahino, ako lau e patseto ni ko foi mga wha mahino ke tau whai tutu ni ai, pe ko whe tunga whakaukau tau turifua ki ai. Koe hoko antu, whakahinohino lao, ai koe hoko atu pēne, ni ihi koe na alohi aki, koe pehe koe ripoti na alohi aki, koe minister, whakahinohino lao pure, pia mo ngahi kautaha whai o ngongo, whelawe i moe baka. Na ane mea i le rei pē, koe lahi o ngahi whakamatala, mo whakafofonga le rei, na ane whakahoko lahi o ngahi whakamatala, mo whakafofonga le rei, na ane whakahoko whelawe i moe emi Princess Asika, o kumatu aki loia. Ka pau na e whakahoko whakarerei e Karas hono whatongia, ko e minister whi whanonga aki, he ikai pe whakatau ai MV Princess Asikaia. I he ne tau mai ko ia i hau rake o siula i wafe mahiwa, ka pau na e whakahoko lerei e Karas ai whatongia, na ikai pe whakangofua ai MV Princess Asikaia a ke wholau. Ai ko plagawha au si le waini, he ikai ke si tua a Karas mi hono ngahi whatongia whakaminister aki ai ne pehe na e taki hala ia e Tonis pe ko ene pehe na e whakawhalala ia i hani hike. Ka pau na ene whakahoko whalerei be a hono whatongia na e whakahoko ai ngahi ngāwe i he whaunga tokanga pe tau ataina ma ai pureanga. Na e mei ha mahino me ai ko ngahi whakamatala a Tonis ki he minister whikau aki mo ngahi tuunga lerei pe ko hono tauhi lerei o e waka. Na e loi o tatau pe ia mo e lahi a ngahi whakamatala na e whakahoko o e Karas ki he toko lahi. Tatau ai pe ko e hae mea na e talangi e Tonis ki a Karas na e pau pe ko e taimi po ia na e ngotoa e waka i hau nima a kosi wafe mahiwa na ane mea i ko e waka na e kai ke sai. Ai ko osi ni whakamatala ko ki he tama ko ni. I o ko whaama uia e solo e lava he sea whare ale ao. Whakata ke lau e konga kone ripoti. He whelave i tonu en mo mau whatongi a e solo. Ai mea ko haa mai ne awhi o ko mau whatongi a ke siwi. Si o hanga he kau whamau whatui o highlighti mai e kai ke whaungsine ngai sino. Ki ho nau pepes mo ho nau whatongi a. Kai ke tuang pe he ko ho ko pe ta ko flu me ko ni ko ako ka au pe he tai patau ne ko o si lau pa o si lot ko to lau mai hange pe to lave mai foi me fo o hange ula ha to ka ko no moni ki au ko se unga o no si pa si e kakai ko foi pa si fo muy ne vai e tari he pare mia I finga panga ko ristu toku ki he project I will be. Whaka mamahi atu kai ke ngau e ki pe ignorance ke nau ke play be for to mean ai ongo moi veke moi ofa ai kakai o hange unau to turiti pe ko o vale kakai pago si o ko funga mga fain ke wa ngai whakaukau ki au o si o si kataki o si kataki mago ki o hoi bene ka kai ko ke la ya kataki ko ni tu ko ni o si kataki wa bi fo nga fo ka kataki tangata mola ai ko de tu ko ia ko patanga da taimi ko o se da taimi ka ko fe ho taimi ko di ko ha me ho ko ke to nga ko ni me o ku te ta le pepe ko le mai be ko me yo se ko no moni ko me yo se o ko ai fa da ha ne ke fai ga sai be ki to te ko me yo sto be ki pe se ta mo ko okay he ko foi ko ma wi ngan ko ha u hinga nei ai anga ko na fo tu fa la o me ko ko sei tu ko ke se ve sastis ko ka ke no fa do va ta ka
ka te tawa o pe tato ke me te umea koni. Kia au kai pe ke utui, o e isiu koni ko o se tolo. O stariu ia e whanuani, o me kautaki. Tau te fito, ke he tau whatonga e ka kai pe ne whai tūtūni. E solo, la he launga mai kau polis, o se whanoko na don me ngā weanga. Moe kau, moe kau ofisa ngau whapureanga. He whanki whai tūtūni vare. Koe whukakai enu nau whai tūtūni o more ai e whu. Lohi aki e ne awhio, lohi aki e kabineti, lohi aki e wharearea. More ai mo ui, more ai koloa. Whakamamahi e whanua. O kunau ke ina mai bena dol me ngai tunga maalunga moe vahe le re isolo. Me he tuku hawa e kakai. E kakai koe na nauhanga o apiusi mo manuki i mo tamate i. Koe ni pe unau ke ina mai pe. Kai ke utu iau kai ke ko hawa ko se ose ukataki au so. Taba koe ke utu. Ia hawa koe ke utu iau. Koe kaha wende o tau fie malolo i po kai hoko te tau whanau. Kai ke utu i pea. Koe. Sai pe konu me o stoi pe to si pe. To si pe. Koe. Koe ngahi whakamatala whakamooni o tataki ki hanga ue hia o tupungai ai whakatamaki. Koe whakamatala whatongia o komisoni kupusi o pehe ai. Koe ngahi mea ke whai ki ai whakaeke pia whai ki ai moha whakamatala e komisoni whakatui o kukau ai ngahi mea ko eni. Ka e ikai whakangata ki ai. Koe ngahi whakamatala whakamooni o tataki ki hanga ue hia na e tokoni ke tupuanga o whakatamaki. O ku ikai ai komisoni ia ke whakotuu atu hataha whakawhoitui ke whakailo. O ku mautoka ngai, kua iai hani ihi kua whakailo e he kau mau mawhai, o ku ihe kau mau mawhai pe ia. O ku toe iai hani ihi o kei toe ke nau whakailo. Tuai so. Soko whai mea gogo, o ku pe gogo, o whatu tamaki he lau gai mea, he? Kai ke hanga he term of reference ia. O ngau e kau, ke nau hanga, o ange mawhai, he ko nau tolu nau whai whai ke. Ke nau hanga rewa identify mai pe ko hai to tonu ke whailo. Kai ke o ange ai. Mana tui ko term of reference ko ni i he pure anga pe ko ina nau whatau e waka. Pero iso ke. Aia pe o pehere vai o nau pehe kau tamana nau satonga i pe o se ki whakangai whakailo holo ai kau. Ai no whailo kau waka whailo. Ka oku i kai mau. Ka oku ihe kau mau mawhai pe ia. Pe oku toi ia i hata. Eko nau tolu pe ia. Hanga hifo na tolu whailo kau meti kau waka moe mea. Ka talamai he mea ka pau nai whai e nau whatongea kai whatau e waka. So ke palaparema. Kaya ki hoka tu ko uya be highlight ko ka ko sa ma po. Ko ngai mari e piveni. Au mai he tu e komison fratu ke na fratotolo e foi mea na hoko. Ko fu mea la he ni mateka kai. La una to fratotolo mai tabe ha una to ta mai ko e mo pi mo si mo hai pua ko ka ta mai na ha. Ka le pe ko ma fai be na frailo na to. Na kakai be na to na frailo. Ka ke na wanga na to o he ta mai ripoti na mai o ngawe ake ripoti ko hai talato ripoti ko kakai e ni mea pe. Alo bena do na u me bena dolu Maria la ya pito. Ke malawa ke hoko me ego ni me ngai fonua tai lotu. Ngai fonua tai lotu ko tala he fonua ko ngai fonua te mokala tiu tai lotu. Ke malawa ke hoko ya. Ka ko hoko he fonua lotu. O kuinga dire. Pe mai ke tau fehu e tau dolu pe ko fe ko ve liu seti o mateki he fonua. Na ko lotu na ko ngai o tua penia na lotu ga ulukala mo o tau kata e tai go ko ke faia ke lotu e audi o kai ko o tua ja e para me mo se ko pe ko na ha mo ka misna he na lotu pe to ngane ki mo o tu ya ma ko ke lotu tau pia he ne ke hoko u me go ni ka ko no sai go mga fa go ni he te o ha ke isi go ni ke tau fai tu tu ni e i loi pe ko fe ko tau tonga pe ko tau tonga o ku
O kune tari ai lotu le rei na hau mo kalaisi pe ko tau tonga ko lotu dia ulu kala mo mo tu a vitu me ka tava tai vi na ko foi pure oto e ko mari ko ala ko tau wa hau ko ke liri ko ho e ki ko va va na ia ai fare lotu e ka taula I makave na ia pe na fu puha fu kawa baba pe he go tala no go to go la tu ke fu ono have ki go fu fare lo tu ga finga ke na uri o a au ha ke go o tatala ha ke fu ngatu ta ko foi pure oto na I loto he fu puha ai go na fai ga loto ai ka taula o mana wasina ko lotu yo ke tala no ai lotu ko ia ko fonua lotu ko ni ko lotu ko ia he ke hoko pe ai mea ko ni I ho tau mata kai ke fai hata he hanga we ke ai ka ma fai ka te hanga race ke ka ma fai a honi mahino ani afia mahino na tu ko nga ko nga ke ne tala mai ai pe te tau I loi pe umalu wa tau fa na pe he ka tau fai mo tau kai la ke fe tu wa tau fa na do ki que ngai fonua tai lotu si ai na ia mo mea okay te hoko atu ke he konga kon ko hono hoko o fia ma pe ai komsoni ia ke whakamatala ke ngahi whakamatala whakamooni o kune tataki ki hanga ue hia na e tokoni ki hoko ai whakatamaki kua mau ngā ue ke ngahi lao o whikau aki pe mo ngahi ngā ue hia aia aku mau pehe o ku iai ene whialawe I pe kaunga ki hahia hange ko e tāmate tangata tuunga I he tai tokanga pe mo ngahi hia whakatatau ki he lao ki he wholawaka kawa e kupu te au whawha o e lao ko ia aia o whikau aki mo e tukuange hawaka ke wholau lolotonga u tai whiunga ke wholau I tahi Ikai ko ia be ka kua mau whodua to mo ngahi mau lao whekau aki mo e lao ki he komson whakatui. Ko ngahi whakamatala whakamooni o ku mau tui o ku iai ene whelawei aia e ala tataki ki hanga ue hia e tokoni ki he whakahoko o e whakatamaki. O ku whodua atu ia ki he whakamatala. O ku kau heni e ngahi whakamatala whakamooni whikau kakato mo e whakatau mai o MV Princess Asika. Ko ene whiunga pe ikai ke wholau I tahi. Ai ka osia konga ko, ia? Ko ngai whakamatala ni uhoko, Ai ko ngai whakamatala ni ko ko ene whiunga pe ikai whiunga ke wholau I tahi. Pi ko ene whiunga pe ikai ke wholau aki I hapotu tahi o tonga. Si ko hono lai seni, le sisita, mo savea o e waka, pia mo whaunga ko ia, na e whangofu ai ke wholau. Di, ko e whikau aki, mo e kautaha waka polinsia, ko e potu ngā ue ke whewhanonga aki, kapneti, pe mo e pureanga o tonga. I, ko e to o whatongia e ka kau waka, o au ke fo I wholau, whakaloloma ko ia, o e ahonima o a kosi wafe mahiwa. F, pe mo e ni ihpe, o ku iai e nau kaunga, ki he mea whakamamahi ko e nina e hoko, o ku mahino pe, o ku iai, me ngai whakamatala whakamooni, o ku tuu atu I whakamatala, o ku iai ene whelawei, me ngai kupu kehe o whakamatala whatongia. Ai kone o sia whikonga atu ko ia. Ko ia so go na usanga o identify mai na tole u feitu ke fai ke si o ke whakailo mo ngai konga. Ai ko konga wha au si beni ke hoka ki ai. Ai ngai whailo whasibire. Ai ko si whailo hia ai u neo hanga ai mai. Ko whailo sibire. Koe. Ko ngai whakamatala whakamooni o tataki ki he whatongia sibire na e tuungai ai hoko ai whakatamaki. Ko e kuputi, ko ia o e whakamatala whatongia o komisoni o pehe ai. Ko ngahi mea ke whai kia e whaka eke, pia whai kia i ha whakamatala e komisoni whakatui o ku kawai eni, ka e ikai whakangatangata ki ai. Di, ko ngahi whakamatala whakamooni o tataki ki ha whatongia whakasivile, na e tokoni ki he hoko ai whakatamaki ko eni. O kai fie mau ia ki he komisoni o whakatatau ki he whakamatala whatongia ko eni, ke whakotu atu I he whakaosi ha whahinga tōnou nou pe ha whatongia whakasivile na e tuungai ai hoko ai whakatamaki ko eni. O kwhia mau pe ia
kene whakaukau I hangahi whakamatala whakamooni o tataki ki hawhatongia whakasivile na e tokoni ki he whakahoko e whakatamaki. O ku I he whakamau a ngā ia I he whakahoko no mawhai kene toki whai ai whiwhiri ki hato no whakasivile. Aia na e tokoni ki he whakahoko e whakatamaki. I he ene lava ia o totonu pe ke whai ha whakaukau no ki he lao whikau aki me whatongia sa whakasivile. E hange pe ia, e hange pe e iai ene tokoni ki he whakaeke me whakamatala. Whikau aki me ngahi whatongia whakasivile o tataki ki he tupuanga o e whakatamaki. Kua maulawe no pe ki he lao whikau aki me mau I o haarea pau, ko e tae tokanga, ko e pā usi o e whatongia, pe mo e whai hanga aue, pe whatongia ku hala, lotonga o ku ngā aue whakapureanga. O ku mahino pe, o ku iai ngahi whakamatala whakamooni, o ku haa I whakamatala, o ku iai ene whikau aki, me ngahi kupu kehe, o e whakamatala whatongia. Ai koe osi mai me whikonga, koe toi pe whipalakawhire vai ua. Oi. Poko I pe koe he mahui ngai nei he sai e mau e oti o rekotia o ripoti ke whaingofu e. Ai mau e kakai. Kau ko si mahino ai foi palopare mamo no foi hanga tamaki. Koi. Ai koe konga whakao sieni, koe ngahi whakotuu ke whakalakalaka ai malu mo ui I tahi. Koe ngahi whakamatala whatongia e komsoni F o whakahaai ai a eni. Koe ngahi mea ke whai ki ai whakaeke eke, pia ke whakamatala ki ai ai komsoni whakatui o ku kau ki ai, ka o ku ikai whakatangata ki ngahi mea ko eni F. O atu hangahi whakatuu ki hangahi ngā ue, ke whakahoko ke tokoni ki hono taofi, hato e hoko ha whakatamaki tatau, I he kahau, pe ala tokoni, ki hanga ue kumi whakahaufu mo ui, mo e mau e kau, mo ua I he whakatamaki. Ko ngahi whakotuu ki hanga ue ke tokoni ki hano taofi, o hato e hoko ha whakatamaki pehe I he kahau, o whakamatala I ia, I he wahe whakaosi o ulu tohi, ko ngahi whakotuu ke whakalakalaka ai malu mo ui I tahi. E lava ke mahino pe ai ngahi whakotuu e ni I. Kai ke, ko e uhi ko ngahi a takai makehe na e whikau aki mo ngoto a emi Princess Asika, o kumau ke o atu pe a ngahi whakotuu. Na e lava ke whakanau pe a ngahi whakotuuni, ka o kumau whakaukau o totonu ke whakamatala ia, I he wahe kakato. O tatau pe eni mo ngahi whakotuu ke tokoni, ki hanga aue kumi mo whakahaufi, mo mao mai aki nau tolu ne mo ua I he whakatamaki I he kahau. O ku I loto kodoa I he wahe whakaosi o e whakamatala. Oh, okay. Ta ia tatoki ta no tau he koe moving forward ia, Kau mahino kau fia pia o slava ai komala. Ko hanga he au ko mau o mai matawa I vai, So une o sa o tu I mai tamatanga tai tokanga, negligent. Ko se kawa ko mo wai kup te o fa lao ono lao se fo lao aki waka. Ai ko ngai pitu ia ke fai lo mo ngai me ke ke tau toki a o pe ke ma fa wa so ange go lau o focus I tai mi no foi pacheti ko de osko ya go ho ka deva ke ngai mono ke fai he ko ni su to ni mo la mono o ngā wei ai whakaukau ke puke mai ka kai oni ke nau tariu I ke whanua. Malo apito e piveni ko tui mahalo ta whiunga he ahon, tau toki hanga atu ki he, ai te ta whoki he wika au ki he pongpong whalaite, ai kua whuka paulere ai whalearea, whaava whalearea he tople lu. Pata toki, toi, te molere. Ai e maari e, koe hae mea e au ke hufia pongpong. Ka ko lotonga whinga e ko au, e te uki polaua koe wike ni ki fish maino a malolo fo moni te. O al peo ke frata mai de. Ko la ke fita ka me me yo mano sida. O vale go fuahi ata. E te sio go ke ngari vale no ngahi pe ka kai me. Fai tutuni. Ai, o go moi pe ngawe go no fai ke
electricity commissions pa mo power limited ko me ta ko na talifo falearea ke o mai legal opinion me tua whikawa pa mo tunga ko pe ku lava he control ki overrated I feel mau e konistutone ai he confidentiality o ke muy ate me ya kapau te usio pe o te ai ho fa pompongi mo mau mai ngai me ngai ni kapau pe me pa ta te le pe pompongi i falaite pe ngai pe ma lo ni te pe ko hange ko lau solo o mari ka te au he mahuinga ko ai fei he nai os i talaki mai ai fai laka e fai na wako mea ke he look forward te whanau ako, mea ke he ka whe mawho ke tau kume pepese ka pepese o whai umea ko ia he nei ai hono maho winga nei mono maka tu unga i he kua hiri ka pange bea ko panga whakawahenga mo a ai whawhare area o mai office o mai mea lere o mai kau ngawe o mai o mai mo panga whakawahenga kai kei whai mea ko a ai whawhare area o mea wui ko tili o e ko tili kai ton ke te wai u mea fe mau ke liliu ka wanga ko lau e kai ke lava mea liliu ka leo black liliu e tau mai se ti me tau whakau ka o fa sol e tau kau ka tau wakai mai pe te wha bongbongi pe pe lava he bongbong whalaite Iyo, sai pe ko ngā tu pe e whawha bongbongi ka pai lava te tato e lere pe taimi tatau pe he bongbong whalaite. He malo apito piveni o whatu ki he ngāwe whai me tonga. Iyo. Malo atu e kainga i he lava ko e tau proklama FATUFONUA fo ki he wikeni. Ko i loi peo ki lolo, ho ene taha miniti e wanga fultupu, wa malu. Ka kwange ko ia ku whahoko mai whafofonga, e whakawa e whalerea a pongpongi, pe te mataksio he whiawha pongpongi, ka pau o ku e mao hawhainga maarie ki he pongpong whalaite, i he pongpongi, taim tatau pe hiwa ko anu silani, ko he hongo fulu i a tonga, e te whahoko pe tau polkalama e ta, ke tau sio ke ngahi mea koni na ne whamatala ki ai, i he mumu i ke tau mea ke uhila, ko e wakai whakalao ko ia ke confidentiality, ka tato te whito ke tō wholofola ko e mea ia mahuinga, te e whake whahatala noa ke tō wholofola ko ne tāpuni, pe mo tō wholofola ko ni whakawa a pongpongi, ka kotui mahalo e lawa ke whahatala noa ki ai, i he pongpong whalaite. Ka whamalo la, ka modol, ko le whamore more atu he, ka ke lawa o whakahoko mo ngai whehui, ko inga nama whenga apito ke lava ose report asika he ahoni, ko inga ka tau ngā unu ki ke patseti he wika hau hoko atuai, mo ngā report ke, pa ko ni ku lava ose o kakate tau report ko e asika, o tuku atu pehe i he tau polo kalama, ka ke fie te sio kai, pa ke whokpo whanongo holo, ke umea ko i report ku lau pe nai hulu i atu pehe screen, ke lava o mamata mai ki ai. Ka ke, koe polkalama kutoa ki ahoni, koe whawhango sai o ne i hoko ai taha. O koe mai polkalama a pongpongi koe polkalama ala kakala e tau mea tu whafonua whahu mo e olmotua e whahoko e me he me tia whaifia koe ia ai lo au te ma whahoko tia mo palofesta to ke tase se o laftani. Pea o ku whahoko ai a Zoom meeting, ai ko meeting au e ko ia ai Wawau High School ex-student i Nusilani, e whakahoko ia e taimi fitu tolu noa, e whiawhi koe a pongpongi. Ai e whakahoko ia fitu tolu noa, e whiawhi a pongpongi, te tau whenga pe he pongpongi au hu, i he huwhi koe whare area na alawa ke tau ki live ia to tap in ke ngahi whamatala ko umai me tonga ke mo whanong ki ai, o ka pau e malawa, he ku taini whakulahe no tata awhi mai me tonga no tamai ke whakahoka ngai ngāwe kai pa unau mo oni pe ka e te whaipe whenga pongpongi ke wakai nā lama o whakahoko atu e tau
whakaawa koe tau whare area. Kai ke, tau ki almo ke tau tuwaki, ke ni koe aku nau sponsor mai tau proklama. Ke mua ke olat ke ngai sponsor ko ia, oku ata pe ke whetu utaki mai, ka ku ke loto ke tokoni mai he tau ngai proklama koe ni FATUFONUA fo'ou, i he pe ko ha proklama ke he pe, oku lau pe ke telefoni mai o tokoni mai, ke taimi oku whakao koe ke ngahi koe lere ko lahi ngahi mea kuwhai, e lava pe o alo ngahi extra program ai, hangi koe te maamana ke mawhai whalai, te ka ku ke loto ke tokoni mai, pa ke toki messenger mai pe, ke te au pe koe i he VPN media, ke ta toki talanoa ki ai. Ka ku atu e whamalo lahi, ia heni ki he ngahi kau taha koe ni, o kunau sponsor koe ia ngahi proklama koe atu me heni. Ala ku albe proklama osi me hange ke ka morele. Whamalo lahi atu ki he kau taha koe South Pacific Loans. Kau taha koe a Stalik to Bow i South Pacific Loans. Thank you so much, South Pacific Loans, for your contribution and your sponsorship. If you need a loan, call 0800 88 98 88. 0800 88 98 88. Tāpeo lea ki a Stalik Tupo, neongo oku mahalpe ku ne itonga e ke tainim, ka ko sepe ka ngai tonga ia i he kautahani, tiki lape ko talanoa ka nau tolu. O tatau pe ka pau ku ki whielea ka nau tolu, te nau lava tokoni atu ka te koe, koe kautaha finance, sai taha eni, e nau whaifatongia maha tau kainga Pasifiki, kato whito ko tau kainga tonga, koe Austrian ni tau e tolu, nau sponsor hoko ma ope, ai vipon media ngahi polo kalama ko toa pe, koe ke nau sponsor nau tolu, o whawhiunga peha polo kalama, nau sponsor pe ke malama ai vipon media, o whakahoko atu a ngahi polo kalama ko toa pe, ke mō mamata mai ki ai. Ai whamalo lahi ai ki kau ngaue, ai South Pacific Loans, kai tatu fito ke Select to Bow, ke whaifkau Select to Bow, ai okune tataki mai ai timi ko ia, ai South Pacific Loans. Ko tau wharekai ko seafood, i Heaven Kitchen, oku tu i loto o tahuhu, wharekai ena si lia mo whinau, o matu atonga eni i loto o tahuhu, oku ilo apito e na ngahi ko ia seafood, a uka fuka atoa nga birthday te na lampe na wa o whaka seafood ko doa ho mea kai birthday. Peko hape lahi ho ka atoa teka lava pio talanoa mai ki te kinaua. Fitu taha F o Portage Road ki o tahuhu, una whaifatongia taha wa ho ata, ki hongo fulupo uri. I he telefoni, no aua taha wa fitu, waluono, hiva ono, i he Heaven's Kitchen. Ko e tau wharekoloa wala ko ia i loto nu awha, Page Fashion Store, kune tokoni mau pehe tau polo kalama ko ni, Page Fashion Store, i he ua fitu, tolu ni maono, teke lawa tonu ki ai, hanga tu ke tau moe pea building. I he ua fitu, tolu ni maono, mahalo pete ke, me atu gai ufai ki ngau e holo tu ai, e tahana e pehe i e, o wahapa anga i loto mahalo pe alu ia o whahi matapa, ke whenga kai haa ka ku whawhawha pe mea kotoa o si whai pe ngā weke ai ke malu ka koe na ku teke la pe o awhia tuai ke tokoni ke tau polokalama patau hawhai ngā wala pe ai i he Page Fashion Store i loto nuk alofa hanga atu ke whare koe ke alofa atotongi uhila maa ai o ku tuu me ta wha koe ka whala taha turi ki koe mga wha marketi ba mo TT7 mo hafua me at peki ai o ke whatau hawala ai taranga peka nau tolu na ke whanongo he tau tua ki heni ko ngā te nau lawa peo tokoni at ke te koe i he whatau ko ia pe Page Fashion Store keki ngā tai ka tau live stream ka uki ai hau ngahi kātoanga o ku whahoko maari peka whai aho te mau lawa whai tā ia ke live me whetu uko whahoko ai te mau alatu ki ai mo mea whai tā o whahoko aho no whai tā i ka mono live ko ia ke mamata mai ki ai aho tau kakai mea wheitu upe i mamani. Ko tui koe tau ngai whanongonongo pe ia me tau ngai tuaki o kuala maa wati he tainimi ka mo me a tau toki whelongo aki i he tau proklama koe ka hoko.